Ni toite muforo mbong fune yagi kobi ko ibanga okponi bore sang Moses ami ete yana makwe wede keri kon wede sie mbok oyog ita anyeteng temete kutosie murme erong Gertrude ke mai andi kpememmo ke fury ke duat me pe ikot ke kup ke dege okponi bore sang kebe kubut nsong ikang koput kodok esri ikot kasak kofiup ikong baba kiet keset itak ikang okponi bore sang kebe kusung uyo woro Moses kokot ikpa kororo siofep kusop oboro miedi sana afu ukwe okponi bore sang foro duokdo mi kpom bia idiong ke Egypt kebop ete kpa urugi kode sang Moses kekut ake nyine ken kpukpuru owi kwe okponi bore sang atangamen fafap Mudeme kong Pharaoh kedi edi ndimum Jacob mfiakku idodo di nyang kabagadede idem okponi bore sang kebe kemmong ndito ufok Israel ke kuni keteng nsari tongo mongo wuro womi edi demete Moses sobmen okponi bore sang katwak kitiat ibi bene Jericho koruo towo masua Jacob ke fere ke fak ekebe diom abasi kebe kanwa okponi bore sang kesek dosene mkposong utome mi Moses anamde mi kwe kongo mi Joshua anwanade ya kamba ubogo mi edidem odongde mo okponi bore sang esok edisen ndito ite iya ikobitre rum fan ifia ikup seta makwo wede ken wede si efen kini efen mo esosongo ken kpangutong abasi oriong mufu eti esongo